oras kabalen. Ayan tabi mabilog wa puwersan GNN TV 44, pabyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat sumamalu, kapabilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ore po rin balita may kalat ngayon Webis, April 24, 2025. Ako po Benny Ginto at iti King News Force, Pampanga. Binisita laking Pampanga rin kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Nung nuka rin, nilatag dalareti rin plataformada ka rin Kapampangan. Ayon ang report ng Patricia Pamang. Mapaling salubong yung ginawa dari Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, kareng kandidato king Senado, kibat king alyansa para sa bagong Pilipinas, binisita king lalawigan ninyang Miyerkules, April 23. Kaya by Vice Governor Lilian Nanay Pineda, pinuri ning gobernador ng alyansa, king pa magpapakit suporta king balaw sa panyulong ng Pampanga. Agpangkaya, maulagay pamibuklod dareng national leaders at ring local officials bang isulong ing kapakanan dareng Kapampangan. King programang iti, linatag dareng kandidato ring karelang plataforma. Meging party ning apat na rally king miyayaliwang venue king lalawigan, ren kandidatong dina Benhur Abalos, Abi Binay, Bong Revilla, Pia Cayetano, Lito Lapid, Manny Pacquiao, Tito Soto, Francis Tolentino, Erwin Tulfo, at Camille Villar. Genapaning pamitipon king Lapid Arena Sports Complex, King Angeles City, Laos Events Center, Kingsborough International Convention Center, at King Branzi Giao Convention Center, King San Fernando. Dikdik ng Governor Pineda, ingalalan pamikatago niya bang misan metong laren leader ang makasaw palakwas siyang munlad in Pampanga. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Libo-libong kabalen ng may kisayaking Ciudad Angeles para king Kita-Kicks campaign rally ng dating Senador Kiko Pangilinan. Ay di report ng Patricia Mamang. Libo-libong kabalen ning mitipon-tipon keti king Tiangge Park, Northville 15, king Barangay Kutud, king Ciudad Angeles, inyang Miyerkules, April 23, para king metong abengin ning musika, entertainment at advokasya. Kaya be, idating senador at kilalang tagapagtaguyod king sektor ning agrikultura, Francis Kiko Pangilinan. Keti, pepasyag ng Pangilinan ning kayang advokasyang isubong ing food security king bansa. Kailangan natin maikuhin, palakasin ang sektor ng agrikultura para maging maganda ang ating ani, magkaroon ng tamang supply ng pagkain. At pag marami ng supply ng pagkain, mababa ang presyo nito. Lahat tayo makaka-afford ng masarap at masustansyang pagkain, mawawala na ang gutom. At siyempre, pag marami ng pagkain mabibili, marami ng pwedeng ihanda. At pag marami ng handa, maraming Sharon. O, di ba? Pag may Kiko, may Sharon. Pepa salamat neman iti king mapaling sagana dareng Kapampangan, king pasibayong pa magbalik king lalawigan. Siyempre, nakaka-inspire. Ang ating kapalin ay coming out. Ang matatamis ng ngiti, excited sila at kasing kumbaga kahit mainit, kahit napagod, tanggal pagod ang ating pakiramdam. Kaya ako'y salamat po. Pong salamat sa ating mga kapalin for coming out and supporting us. Mig-perform laking amanuang campaign rally, reng miyayaliwang personalidad, kalupadari po, DJ Suzy, reng musicians, adina Lazy One, Over October, River Maya, Chito Miranda, Donnie Pangilinan, Jonah, Asia Songbird Regine Velasquez Alcacid, at megastar Sharon Cuneta. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Dire-diretso na yung panyulong ni Central Luzon karas king pisasabyaning infrastruktura at real estate development. Yan ang apisabyan king forum apenibunaning Han Resorts at ning Colliers. Ay ni report.
Balaos ing panyulong ning Central Luzon, kareng malawak ang infrastruktura at real estate development, alayong palawakan niya pa ing progreso king kilwal ning Metro Manila. Inyang April 23, penimunan niyang business forum at talakad Central Luzon's economic rise king Clark Marriott Hotel, king pamanimunan ning Colliers at Han Resorts, ing kumpanya king gulot ning Han Casino Resort, ing pekamumunang luxury integrated resort king Rihiyon. Keti dinaken ng Joey Roy Bondok ning Colliers ing bili ning macroeconomy at property sector king Central Luzon. Katukinan iti ing panel discussion kaya bereng opisyal ibat king Clark Development Corporation, BCDA o Basis Conversion and Development Authority at Clark International Airport at Department of Transportation amemye panlalawi karas king future ning rehiyon. Pakilala namo naman keting Agnes Neki liwanag ning Han Philippines ing kontribusyon ning karelang proyekto king ekonomiya king Central Luzon kabilang na Han Casino Resort king Clark, ating tatalakadahan reserve king New Clark City la ating world-class amenities. King kadwang panel at chulaketi rang developer kalupa ning Houseland, Philinvest, Ayala Land Logistics at Aeropark Development. Agpangkang Julius Guevara ning Colliers, makasadyaning Pampanga para kareng mga ragul a property development uli ning Balaos a suporta ning gobyerno king infrastruktura. Pasibayong petunaya ning forum ing lalawa ka potensyal ning Central Luzon bilang sentro ning panyulong king bansa. Ako po, Patricia Mawangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Malen, susuyo. Atin pang mga paling balita king pamagbalik ning News Force Pampanga. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat, at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa, handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo. 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 Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo. Panandamaning El Nino.
Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Panalakaran ng Pampanga, ing karasking isasabihan pamangan, metong lakareng manimuna ring Kapampangan. Yan ang mipakit ing pamamuklat ng Manyaman Festival 2025. Ay report ng Patricia Mamang. Talaga namang may mawing manyaman na pamangan kaya king Rainwater Park, king capital town, king syudad, San Fernando. Kayag na ning pamamuklat ng katlong banwa ning Manyaman Festival 2025. Kayag na ning pamagmasusi king Filipino Food Month inyang Miyerkules, April 23. Reng apata distrito king lalawigan, metong mo ing kapagnasan, ing ipakit, ing pagmaragulaban din ing Kapampangan cuisine, kapamila taning temang pamanang lasa, pamana ng kultura. Talaga namang makaranop at makaproud bilang Kapampangan. Binidaging programa reng pagmaragula putahi at luto na reng home cooks kareng balang Balenking distrito. Kem puso tamo, keng isip tamo, emumuita mo, halos naman lahat baloda na manyaman lang magluto, manyaman yung pamangan na rin Kapampangan. Opo, rin kaya katamong nakatagong talento, may showcase la, may dinan lang appreciation po ngayon Manyaman Festival, yung kaya katamong ikatlo. Apil na yung hidden gems. Bang kanita ating bayo na pwersa ken pa magluto, bang lalo tang yumaman pa magluto, abang yumaman pa pamangan po. Kasi naman palaging den mo lagi-lagi dapat ating bayong sibol na magluto kareng kaya katamong putahe. Who knows? Midinan tamong bayong putahe na likas na naman kay Kapampangan nenibat. Atin mo namang agri-business trade fair nung nuka rin, bidala reng lokala produkto da reng Kabalen. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Kaya katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. Mamapekto pamurin ing Intertropical Convergence Zone o ITCZ king bandang Southern Mindanao. Anya naman magdalayang pamanuran. Samantala, mimiral pamurin ing easterlies o ing mapaling angin a manibatan king Dagat Pasipiko a mamapekto king dakala parte ning bansa. Anya naman asahan ning mapali at malisangan na panahon. Ala naman bagyo o weather disturbance kakiting pag-asa king luwal at kilob ning Philippine Area of Responsibility. Kabalen maging party kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kaya kayo lugal, malyari mong ikwento o isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kaya kayo screen. Malyari mo namang mag-post ka rin kaya kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo ka rin sa Blang Kapampangan. I'll venue lang yaning Webis, rekala pa istorya, ketiking probinsya. Yako po ibening ito at ini
ing News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod.